Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Haka Henry terek menta ukala Lincoln, UMLA jongka Shong West Constituency, ubak po Lyngdoh, ulalaj banbu, mau Nongrim nak benta bantai yaka Ïing Shong Dorbar jongka Shong Qualapatty, yaka belatip kom ka Qualapatty Dorbar Shong Cultural Center kam Community Hall. Haka ni kejelang lawan ban sakhilang yaka ni kejingbu mau Nongrim da kinong Shong kani ka Shong kontop nadu kinong ilam Shong kirang ba kilong keme bat kumjo kisamla Shong. Kejimuan kita minta ke setiap kalomban Pi hari ini kesin bahkan bah hari ini kenti ngelayo dari very clear indications bahkan ini project kejongi kan boy syak berjob bah kata ulong hadir bahkan pendek yang kepentar bah yo yang sanction na ke department ke WD Arts and Culture bah kumju ke correspondent ke department bah ke Department of PWD Buildings ke bah ngansa I anak over ini dokumen ke Dorbar bah kumju ke jistan jom ni dijingtrai ke bah immediately and shift shua yang transformer ubadan akan dikebentar beliau berman ban shift syada nika wembat kalian yang ba ngeladat ban bu ban iama amon kolong shikola na skim di zona kom emily ba yang ni ru ada penyo exception tiga instan to ketika kam kano ada rokom ba in shift trial new transformer ban hadin ketu in sustain items of work kibede ban ketishna yang ni ke center